kankwakire omwabazi ogu program n'enshonga yizoba nkaburijo tuba twine egi program kurugasha hemwe konka hati haba mu delays bitu tuza kutandikiraho kandi tuza kukora obwire obwasigare nubwobwe ndi Vincent Mujuz omu studio twine omwami Thaddeus ubu n'omwembezi w'abavugi ba boda boda eyambarara akwa boda boda group mpango mu ihanga bwenu boda boda group eyambarara abavugi ba boda boda mbarara ubu n'omwembezi w'abari aha katumwakire sebo nakwakira wabare kwija hamwe mu studio za TV West banzora musiyabo kutureba babare munonga amazina no kunda Thaddeus chairman wa boda boda ahabwambara city kandi coordinator wa Western Region boda boda kandi vice chairman ahabwa union ahabwihangariyo nashemerwa kuba mu studio za TV West babare kwija now obwire twine bwinji konga ntuza kubukoza je kandi tuza kusobora buri kintu icyo kubanza atwira hakaceceko boda boda ekyambara yes nekamanisa kintu kamanisa ngo ibintu birije ninga abo kubata administration nekoraje ninga aruhikizo babare munonga waba ikayaberirege notekwa kurraho obusingi nangwa imirunde mingi korba noreba urwaro ryo mu ihanga umaningu opposition erumunegeza okuteganisa government konkitwe omboda boda kuyatwarwa mu bururu okwa kashatu ninyesiga tukatebwa jo mu ntebe zitu buri muntu kandi twarahizibwa jo mu mateka baramuzi baturahiza turumuno tukora emirimo y'abavugi eyibatutumire gukora nco kurebera obuteka buruhu nco kurebera obwiro bwahwiro mwe mbamuteganisibwa mu studio nkakuna TV West hakabanhiza opposition oshanga ngwito abantu bari mu gukorera abantu turiyo mirimo yituriyo freedom tukore mirimo y'abantu nco warebira muherwa byo nabagaruka batushashura ayina ihiro % yanje ya 9 kubona nyesimbe nakiyo burubi 10 wambarara yo so ncumanyisa ngo amani gitu gatiro mu kureba uwa boda boda na yetaga kitwamushakira ate bintu byentaro bikaho buru twaburugamo turya gukorera abavugi bitu ba boda boda okay so currently nichi ekiriyo nkigendo misho abo kuba nahateye kuba hariho SNS nine kikuba kiriho nkigendo misho teka group yona y'abantu bakwingana batyo bwingi nahatine kiriho so mwine ki ekimukwenda kuba mwagaruzaho mwiro kebare munonga itenka boda boda kutwashitamire twashanga turiyo mu ruhuzyo twashanga twina abantu nkoko kuri abashomesa bine union twashanga abanyamahurure nabahibona bine za union boda boda nkitwe twashanga ngo turetira ubuzubu no kwetagatagura twashitama planninga tukozesa bebembezi ba districts zona ezyo mu ihanga twashitama planninga ikintu cyo kujangu abavugi tukashitama tukareba okutwakubasa kuganyirwamo nangwa na government yanenda kujya kuyatwatara mukono yafuna umuhando guyarawo no twashitamire tukaplaninga ekitekateko cyo kugira ngo tukore union yo kugita umuvugi wa boda boda mu ihanga ryona twakuba twine twetaga nka government twimuka turgira karumwe yebasa kutfurikiriza so ninyijuka aco kureberaho hakaho program yo kuza kaweweta ahabwa boda boda bebembezi ayitwa afunire program yo kugira ngo tugambeho na president tukamumanyisa nshonga ya permits za boda boda kugira ngo permit iyo wa boda boda nengana niyo w'imotoka kuvuga empirena kandi piki ero kuvuga empirebe so twafuna okuganyirwamo ba president ya urumuranga gwitu yatucendereza ahakabeika permit then twagaraka twamuhereza ikiruhuzo twamjyango twine piki zitu iyo kushangwe piki negura emotoka ya primo wajiha yo moroni washangana urga ukakwata epiki ukajiho moroni mbaka kugira ngo wagiye piki rugura $5,000 neshweka ukateka initial deposit hansi y'emitwaro 95 ninga 8 ucumara kugitekayo bakakuhereza imyaka 2 ukashanga ngo boda boda wakwetorura nehwera $12,000 twaje kurugirira ukwembera kweri umuvugi armunayibwa umwihanga ryeye so twaje ngo tukakora amahanda cyo gukora ngo twayeteraho embere yitu erikubasa kuyamba umuvugi wa boda boda twashitama twabugana kabebembezo mu ihanga ryona habwa boda boda ku rugum district zitakushana twaje ngo abantu twakora union cage tukagirira kero tuyimusi ya president witaka ruhura
aho twakorire union ekitebe kitu tukakigura Kampala kandi twashitama Serena Kampala umugeni mukuru akabari Minister Jafar Magezi na nabandi abagenya baye bariyo twikirizana ngo twigure union kandi batwikiriza Jafar Rafael Magezi so twigura union twajitongoza twagira ngo nebicweke bindi tutekwa koranga offices ezo zabamo abo kugira ngo umuntu tararge for example Kisoro akaza Kampala so twagenda tuzo mu regions zindi kugira ngo ebitebe byo byigurwa kandi byabasa kuyamba abantu for example hayindi kugambira mukono yigwire za Masaka zigwire zona na Kampala mu central nabo bigwire mbarara yitu nyencha kare n'ubwero kwigura kugira ngo emerumo yitu nkabavugi bitu twagirira karumwe kandi ryo mwanguka twarwo mu ndaro zezo twabetu turamo ezo tine cutufunare kandi twamanya government yitu inegesha erurwede kwataga n'abantu abegisire so twagezeho kugira ngo katkwatagane tugirira karumwe kibase kutuyamba mu program za government zone zirabene zitambara babase kutorecognizing ko mu rwego rwa boda so nyencha kare twigura office za Western Region kandi ahindu coordinator ninga chairman wa Western Region kugira ngo umuvuji wa Western Region we narabe nakwatwa ukoreye kwembera atamba yabaye nahagushyira nuho turayongerera kugira ngo na district size rabeze zone buri yemwe yayigura office yayo kugira ngo ibene yija ekunanka inshonga za zone ekuzireta kuno ya region then region reporting director head office Kampala so kugira ngo tubeno twatagana umumbera niyo yonko mwebembezi w'abantu ba boda kandi utari mwembezi konka ukajivuga no gyetegera the challenges involved echechi ni kitana kitwiro abo kuba now omuntu twiro mu bibine bya boda yaba boda wembezi twiro leadership has been there in Mbarana handi how is this unique nico mutano cyikwiza kwimukiro mu ryeki avuga ndiyo ninyebuzo umuvuji wa boda ekinchiza kumuyamba kita specifically kutana unenyi webare bunonga for example nkambarara twire naza twire turemerwa gukozesa app zo kureba app sokashanga ngo abegeshaha umukuru no yenda kutaha konka oyine app yosheme kukozesa wa boda kakushanga gate ukashanga ngo urucuma nko kokora za safe boda Kampala so egesha union ni eizire na app yayo no shanga ngo app zose tube twine app aho muri mbaro shanga ngo buru week ne charginga emitwaro nk'ever neshwe konke egesha app yitu ya union no kurango umuvugi yakwata app ebyo shirinje 15 yashashura yakozesa wiki yona cyamanyisa nkora abena shashure beneshweka ati yatorerwaho emitware 2 yona kandi eze sende zari munashashura nuzo zimwe ziragarike zikatorwa uka percent kakaza union union naho atufuna ubuzubu akajiru kuyayambwa yanakoragana na union because never app ya union never app yabo wafuna ubuzubu accidents nabiya kasenta akukurya nguhine ekika kuyamba eco nekintu cyo kubanza eca kabiri twine stages sako zitu za boda ahabavugi twine akanda kuturabe tutireho muvugi arabe nabasa kusavinga kakamuyamba noza kushanga no savinga wayitaga kwata kusavinga shiringi rukumero kumburizo ukashanga ngo twine emitwaro shiringi 3 zazo mu union yawe ese ezasigara rukaga 20 zaza mu government cyamanyisa ki twine cuba kwito kwenda kurobinga kurangu ejembera yepiches twireho ziryo zo kwekanamya zo kubona abonesa ba boda zaruga nuho turabe no tujeza ngo umuntu arabe na diringa neca kushashura 10 ukashanga na shashura shiringi 10 noza kushanga na shashure mitwaro mushanju kwiza kuzachitebe cha union akashashure mitwaro mushanju akahebwa piki akajishashura mpora konka abandi ze mitwaro mushanju zigira mitwaro zitubene tugamba 9 izibene zigombantu one of kwa de mitwaro mushanju yawo kigitekayo ukashanga ngo wa boda ogwe yahebwa piki yaguma na shashura mpora chamanyisi nisho deposit yebe ya mitwaro 9 ni yaza mitwaro mushanju chamanyisa ngo wa boda tuye na shashure picha jesire primo nabayine ekiyayambwa no muze gumwe ukuretera okwegesa ba boda bito kusavinga ukasavinga ukayambwa chango umumbera yono kashanga ngo nubwo kushanga wakwata emitwari 14 uyu no muntu wo kwesiga numuzaye muhira yo pichi 2 muri yavugeriya ni uvugeje
mugumana umushashura mpora amuherwa umwaka ninge myaka ibiri ushango yine piki ibiri kandi zitariho umwika nko gutwiro because abantu abaremba bavunanyize bwo mukureba ko umuntu ataringeje mbera n'abantu abavugira boda bakumanye mbera zabavugi bitu kutari kushanga ngo umuntu natowaruzo bwa Kenya mishwa kandi ukashanga wa boda yo kushanga umuntu mbakutwara nkamarire ntwende uje ebe boda iyo umuntu wuvunanyize so kugira ngo eberabe no bikorwa byona no kurangu umuntu wa boda yayambwata atanyijurwe kandi cyo kureba ninjanti itwe nkabebembeze niyo shonga yicemeye kubantu tahamu kurangu umuntu witu yafuna eshonga yarukuba atahire mu yafuna yagici yafuna then twino kushanga bavuga bitu bine kushomesebwa ahanshonga yo kushanga ngo twine mishango yito yo kugira ngo buri mushango no gukorwa wa boda hakabaho kusensitizingwa I just wanted to say that nanyeze kukigambaho abo kuba matchers nima muri mugezaho okureba ko muratebekana se kibina kongana picking from where mwakira bahi harimo abashomire harimo abantu abakuziregiwe harimo n'abakuzire bukura mwine all of them united together so echo nanyenda kukigambaho so tindi kumanya kumugwiza kubabangura kureba ngo bine code harimo abatakoze harimo abakoze bigambo harimo abakwiba harimo abakugenda bafutana you know all these things Mr. Chairman bakufutana buriyo burine hati wenka wamjiro tatiyo nayagambire bigamba bamwe bajumirana so I think you have a lot of mwino muromoni so nchona ningambaraho okusensitizing abantu because umwami muduzi nyenda twikirizane tokabasa korera abantu embera nkezo tabandize wabashomesa nobugana mu challenge zo kujya mu ntuzarwo gatari kushana aho mundu w'ubujotinyo atunyonka rwoma ndanace wagura aho gwanyondo cyanga bukama hariho kujya so nobanzo bashitamisa mucumara kubashitamisa obashoborero ko kintu kiri oboreka iba kuza kufuna ubuzibu umujoto nani kushaba ko robe no kore kireke kandi kindo mumanyuso tamagaraga uneshonga kuru hata tubona kumanya ngo amagarage neshonga nkuru hata wasinzira amati atubwa amagaraga nje gabe nshonga nkuru nkaye kwatantaje nkapuraninga kurango nakora boda kunkanye ne program yo kurugum boda nkazo mu kintu cyangwa cyikucira boda ncumanyisa kintu ebembera abantu ntushomesa abantu konka tukubamanyisa ngo bafera umurimo gwa boda ncumanyisa natwetaga ba biliyoni abanyenchakare haza ukorabira boda ntwetaga butorabe ntwesimisa nyenchakare ukorabira boda so according to you no reba umurimo gu progressive no umurimo gushemerwa ngo yongera yebare munonga so ncumanyisa ngo iwo nko mwebembeza toshemeye kuba noranzya nkuri wakwira karuru wenka a stage endohoza shemeye kugicu wajongera ushemeye kumworeka ngo neco basika twina abantu bindi bo kwemerera umuntu kashanga ngo bine cyo batuworekere for example nkaba Ed Kenzo abana barja street bine cyo barabire kunka bakakoreka ngo hata nanshonga umwihangere so ukoreka umuntu teki nico basika ureke kumworeka teki kubasika mworeke ngo nico basika ikintu washita mwamana cyo nico basa terezwa kandi tuzo mumbera nunje so nibajyangwe mironde minjo mburuzi kwa kututeko mucaci yana tushomesa anajati juwe kora ebindu kugambo takore ebindu kukora yo no basa kushanga nyondi nka street nyine cinkudiringa naningura nka kamera yimwe muzuruzi kongadi yo ta planning agura kamera hati yo planning njiro kugura ekizimbe nkeje planning njiro kugura radio ninga TV nkeje TV West so cyamanyisa ngo no mwenanye ko muntu nibasa kushikanje bweremo konka ndebera ngo nimbasa kurugoma step zo mu ndisho haza niyo no cubasa no kunsagaho kandabaho so twego kwicarazamo tureke kwata ngabebembeze twega ukumara abantu bita mandene shonge ndijo twine boda uwo kushanga ngo egesha nkumuntu ibyemizano no ku abe twina beshongozi bito boda twa inka union twa sponsoringa tutabantu bito abeshongozo kureba ngo bordarende ryo boda yagira ukuyayambwa ukashanga ngo abeshongozi buri umuntu ari kujya titwe ntweshongora bimu kabajya mu twine talent yityo kweshongora bakasponsoringwa bakaterwa ho mpaka kandi ziba kubasa kwangura ukashangana bihamu ubudeya bw'esente mushonge ndijo twine timu z'empira ukorabira boda hako program yito nejangu teams ezikubana zitware bikopo iyo kubanza team shemeye kubana yohangura miliyoni 10 ncumanyisa ngo cyo kintu tikice kiri ya level
cyamanyisa ngo bwebembezo butwetaga no gukorangiza hari igisha TV West ne basa kuba yizira bayembaje inyoma ba TV West gishanera umuntu ari munsi yo nyine abanywana banje bari yahera mbare ya TV West cyamanyisa ngo umuntu waye na planning ngo TV West ne y'abanyakuri tekiri TV West nerebwa umunsi yona cyamanyisa ngo wa kabiri umboda boda arasingire ecikope ico natwara miliyoni 5 cyamanyisa ngo twakiri ya revenue yo kugira ngo boda boda turohoze giya stage egiye kusiba abantu batogize bijaketi nutuza kugira ngo tuhindure mu murumo tugiye ngo buri stage ya boda boda muri imbara ishemeye kubene uniform ibiro tumanye ngo mu week abantu nubahindure mirundi ebirahamijware yo koreka okugezaho ku mota hadogu no wa boda boda navugira akanyansi navugira ntare navugira bus park navugira Ebeneza ninga navugira Jesus kay cyamanyisa ngo umuntu abe namanyata natambura n'umuntu w'ikikechi dene shonge ndijo twine kumanya ngo boda boda egisha ntuza kushanga twine boda boda zararuge ukashanga ngo boda boda zo mwika zaruga twine boda boda ubwo ije kushanga ngo bajye neza amashanyarazi zishemeye kubane nizo zishemeye kubaza uruhumuro mu bwitu ahabwo ubutonde bwitu bwihanga twine kwikirizana nco kurebera ntugera ubwiro bwaza futandaka no kushanga buri stage ntujubuzo mutugwanyu gumwasimbira umutabu no mugurinka boda boda yantare ntwindo mutogo musimbire twinitaka twina abandi abinamatako muri imbarara nubaza kutuyamba twatagine n'abakama beta uneje kuma ngo atrist boda boda yituburhera yaberebe n'umutogo yi eka gusimba mu kibera cyananka cyarukare eka gusimba mu kibera cyakamuje eka gusimba mu kibera buri muntu we na inevera abinamatako muri imbarara ito batuyambe batworeke myanya kushanga ngo stage ne basafita umutugwayo deno myaka ebereshatu ahabwo butonde bwitu bw'icyo bugacito tushange no tufune njuro mbwire tusange buckwetaga konka bakumanya ngo boda boda karugo mu cece yaberumu kandi twine tukubana twemerera tukabanza government akubana batwatire nkoragana nunji ahabwo kugira ngo government asheme kuturuka organize ngo mu ngeri yo vunanyizubwa tutakiriye ya boda boda ibabimbaye bakuri yabane mnongo mukuru Thaddeus niwe twina hano cha person waba boda boda umurumbarara kandi ari yabushiko butari mwe na bumwe haza ubwire bwitu bwetu bwinji kiryaho rero ntugena ntuhendera so nyenza kari mwine program ki nchagare twine program yo kwigura office ya Western Region kandi yindi ukamya ngo ne kubane yamba umuvujo mu mbera yone yarukubasa tururede kuranga boda boda twagiye umushyo muzure cyo mbe mujyangu bishugo jacket kayabakari tushange ngo wa boda boda n'ubuvunanizo uba mu mbera yo kurebera family yo mu mbera yona nebegambe kuturwa umukano so you want to professionalize umurimo yebarese abantu barebe kibaro decent atazankajwire ngo wa boda encourage yebare so omukuru Thaddeus turiyo tuhendera gira akagambo kwasigira abagumene batureba na munonga abo abari mu sector eje boda boda kwebare munonga niwe kinkusinga yo kuhigira kwiga abavugi bitu number 1 discipline emitwe mirongo negura bushakonka netwara hari icya kabiri aba bantu abo kwenyigira umurumo go kushanga ngo nayihindura aboda konko umurumo gwe no kutera abavugi bito bunyondo nubwo bwire bwo kubakera rukashanga ngo ahari atore hono wa boda boda umuntu we narakwaturwa mu mahando gwe ninjira eco kumukorera naza kukireba aba boda boda bitu bine police bo batwara police umushonge ndisho twine okugira ngo bine tata ombe bina byone mu rumu ebya boda boda stage zani mwongera hakigambo saving aha kuba program yanje yinyine nitwetaga kwezumberamo no kuranga boda boda ebe bitongore byo kutugumya hambarara ebe kuturege sendo kashanga umuntu nobanza bw'imitwara 3 ukashanga wazitwara yo picho bajukwasere ukigisiya bakakugira ngo shashura balance yone yasigara kashiko nabenye neza sende zone zasigara miliyoni 5 nabwo akinabeneniza kurye pichi yarone tugira ngo nubwo bwiye bwo kushitama tukaparaninga tukabinga ebe bitongore twera biro mu ngeri yitu yo koreyo kutwa savinga no kwatanasa hatabire mu kupinga nakubantu tumanya ngo entunguka yona emironde minje ntaza kwija abandi abo kubana benda kugera batirira gonkitwe nga boda boda tururwede kwekora mu murumo kureba ngo twayongera kubinga ikigambo cy'abana ekibo kweta abana ba boda twayongera kucibinga ngo kutubetunje kucibinga babashije bar kuvuga pici ahasigara abavuji ba boda boda nimba kunda munonga n'umucumanya umumbera yindi kubasa ni indwana n'ubunko bantabasira
ntabasize konka hina mana gunku basa kubanya nagandi agukora ngarwanara omvuji wa boda boda yabare munonga omukuru Thaddeus okwijaha na no kusiyaho ubutumwa bwe urukwata ba boda boda kandi abantu batureba njya mu amanyiciro n'entebe kanisa yonerho which is I think very good umuntu weno uri mu boda boda akwa isa sector ikeneza abantu nibakora imirimo y'ubunani z'abantu barebera amakagawundi bashomesa abana nibakora bucico so ntubasima abantu bareba TVS na nyenda kusima in a special way so bari kwija eso munjeri yo vananyiza bwantarga nkarara kwe umucyara wanje narongo na family yanje nimba sima kandi ninyesigabur magezi na burkenda kumfutambira na manije so nargantine cinga mbere norai mwanterrai na abandi nija nkoko nija konka nandarebekere kubagwo kujanye nakundebera so nimba kunda munonga kandi mwe bari kumberera. Thank you so much. We bari munonga narongo for the care and love abantu baturente bendeze birungi katugarukira aha tuzo mu gacencu irasha ibiri murare kurungi. Enshonga y'izuba yabane kukibwaho Bugonji College of Nursing and Midwifery. Look out for StarTimes Solar to unwrap your lighting and entertainment experience this Christmas. We wish you a Merry Christmas. At only 700 shillings daily charge, get yourself a StarTimes S50 that comes with lighting, phone charging, strong lithium battery, radio with a flash port and a Bluetooth speaker. For more entertainment needs, get yourself a StarTimes S130 that comes with an extra 32-inch TV screen and 2 years free StarTimes subscription. StarTimes Solar, more than just solar. When you choose Vision Courier, we understand that your package is more than just a package. It's a birthday gift arriving on time, as promised. It's a business contract, starting off a new life-changing partnership. It's a much-needed home appliance that brings joy to everyone. It's you trusting us to get things done and done right. That's why we at Vision Courier work tirelessly to ensure that we deliver on our promise.